bakunzi ba ALBIN TV ikaze reka ndakwibutse ALBIN TV ko ibashikiriza ibiganiro byose ariko imbere yuko dukomeza ikiganiro igishashe twabateguriye kora subscribe ariyo sabone kugira ngo ukomeze uronka ibiganiro rero ngo twabibemereye ALBIN TV irashika ku kivi ikamenya muri cya kiganiro menyana ikakubarira bigezweho harimo Pasteur akora mu bintu bya ordinateur n'ibindi mu kibanza cya Bata rero n'umunsi tugende kugira ngo atubarire ibintu bafite ibintu byiza akora ibintu byiza kugira ngo bimenye aho uri hose ukora subscribe ndetse na partage kumazina amasanzwe muri bande yuza kajwi yitwa Niyobongera Jean Bosco musanzwe muri na Pasteur musanzwe muri Pasteur mubari abariko baradukurikirana kuri ALBIN TV ishingiro kuno yitwa na adresse kuko ushobora kuza kwasengera Pasteur, urafise isebe yego ndashobora kumwishyura nta kibazo ushaka laptop i7 urabona capacity yako ni Fiat ngana i5 ni 7 i7 ni Sony kuna video mwongee naye sauti ariko kandi nimba atari banga ushobora kubabarira abanywanyi ba ALBIN TV telefoni bakubonera ko ariko kandi
numvise ufite imashini zizimbutse ndabigaruka waba bari adresse telefone ari umuntu kubariza ariko kandi nabonye amamashini gusa nta ma accessoire dandaza hanyuma nk'uko nababwiye nimero shopu ni 7 yego cyane ariko kandi abakiriya ba ALBIN TV n'abandi mukeneye ibintu byinshi ndabamenyesha yuko ibidandazwa navuga amaproduit ya hano ari amaproduit yazimbutse para kuri ahandi kandi hariho nk'imashini utoronka ahandi nka i7 nta handi ushobora kuyironka utayirose kuri kino kibanza utayirose hano naho wazunguruka ntabwo ushobora kuronka imashini laptop ya i7 ndakunze i7 ko ari imashini igezweho muri kino gihe cya none kandi ikora ibintu byinshi cyane cyane bajya bagira amamontage ifite capacité nini 500 GB so rero uko amaze kubabona washobora kuza reka rero mu kurangiza namubaze ko ufata akajambo kanyuma yabarira abantu badukurikira cyane cyane abanywanyi ba ALBIN TV akajambo kanyuma nagira mbere abanywanyi ba ALBIN TV nuko hano kuri twakira abakiriya neza kandi cyane cyane ko murabakoze Imana mwese kimwe na bongere akurumva nakabijya bakona kabijya icya kabiri ni uko tudandaza occasion de l'eau bakaba barinjiramo cyane byinshi bahinduye agikomeye natwe tuba twizeye mu by'ukuri duhaye umukiriya icya kabiri nuko mwabivuze ni uko guha garanti abakiriya bacu kandi tugakora ibyo bita serivisi prevente tuvuga iki tuvuga ko twaguye imashini turayikurikira muri icyo kiringo cyose twamuhaye kugira ngo niba hari akantu gasigaye kuri iyo mashini atunganye umukiriya wacu nyine kandi n'igihe bigoye imashini byose nawe tukanamusuzuma amahera ushobora kuba ushobora imashini ikunda na yayindi uruhande bwa mbere kubita umuhemba utembereye ni radiyo yanyu gukoresha n'abantu benshi aha cyangwa hariya nashaka kurangiza murakoze cyane mwabyumvishije rero ndumvise bikomeye cyane baratanga garanti bakagukurikiranira serivisi après vente ndetse binakenewe igihe byansi bagashobora no gusubiza amafaranga kandi byo wabisanga rero hari abahindi narabonye abahindi bari Bujumbura bari abahindi bavuga ngo na urenganye ku muryango dusubirayo ikintu ku muryango urumva kubera baje n'abahindi n'abazungu rero icyo ni ikintu cyiza cyane abantu bari kwarakumira cyane cyane abarundi bashobora kuza bakagurira ibintu bakeneye hano bamaze kumva ni umwizigirwa nta handi babikora n'abarundi bavuga bake babikora bakora serivisi ya ALBIN bagashobora kuba bizigirwa ndabizi naje nayigeze kuza hama imashini abafundi bamaze kumbarira ati hari ikintu kibura ndagaruka ibyo nabishingira intahe rero muze rero muri benshi mwamaze kumva murumva ko hari urwamo ni mu isoko niko hama ariko wibuka kugira subscribe ariyo sabone kuri channel ALBIN TV ciao